Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli Egosori yo kwegera Nyabeta nige kore twasibure na Ndizi TV kubwata na mu mugani ukamele park. Time tebule ke songo litukoli ke songo litukoli ke swahili Kisii kini watu koli utaka kukokonya tikanchendo usitemte andi tuchiko tebanga nabe kiri ke songa matuka mangi alafu bono tugwenete tuwachaga mata mapenzi ito ali igoro kabisa ibara ngokiri nande mtu asaya bono asa abantu banchaine bagwanete gocha nani bintu biri kwanywe mbeo buya tali na tumera ne roche tumera ne rikoli rya nyabaru tume ai abuya abodo gutikira abada bali abake kari wari ndubona abantu abanene twabera abantu abanene focus twate focus so bogi mando mai thinki tubutai thinki togo kora so bogi mo on tuwene twachaga even on weekends twachaga iga twakore kwe twara ragira buya iga ndagira ya nyumba na eronkorosiro mai arongorosiri tigatero nento turagingi yutero seriti to bono litukolinde togo koraki togo ja swimming litukolinde aron swimming nyasa tochega iga swim kidogo torore ngaki abantu bande bakuigwa babegente kenda kinuma tekende ikinkende kiyekyo this call is tomato sauce hii awe kangi kwa chips mwagie hivi you put it aside like this wana nakinkuli koruabo you take one chips like this and you dip inside yani kurusi chips yamo kwanye kunie kwerinde kwa makobeka mun angola range tomato igoro we garaundi tiko be kugo this one is not that one that you normally put like that turoje ndako sake kwa ngosoka nyakongonte Mekesa okay aki iga wana isandile iyo if you want more I can add you iga kwatana iyo naika tu hapa kando you know if you want to enjoy chips you use your hands don't use a fork ukongeze iguturuka nyanga kwa hiyo umwana misatio minto enjoy yourself pole haraka ni hanini uko nayo chakula ni yako take your time hata naweza kuongeza hii naweza kuongeza hata nyingine take your time hoteli watu wakuli haraka unakula pole
Even though I young coming and I and team at the you take your time. One of the Karaka kujonga. Oh, Kevin, the Ben ready to kill him. Turn on time to check on your name. Slowly. Ah, Uragera abantu bihoteli bakumenya kina ngainaro so muswati umuyaiga lakini ukulinda agera buno muntu tete ko watamakuru Kenya. Bwana na chango kondi nene ngucha Kenya. Gocha Kenya ororae. Kali ai ngora ngocha Kenya orende. Welcome. Thank you. Thank you. Wewe ni chumbi nao? Ngwete nero. Chomete na bika. Au tumi tomato sauce. Kata mbekere go chaga. Anda beka kwanza. Baba ni gombo ate bicha yao kerongo komisi ni gonko nye kisi amono yo no mo gite kenya beta igongo kechwa tasenge ona tera ekieno kenya beta kuliyente bya What do it? Ndagere yebona. Enero. Ndo bune na bitomise tukanye. Tari boga. Na koleta simu naya. Waragera. No yendi mo moti. Ndio tuna chips yewe. Ewa. Ndagera bana kunye. Nero no nyumba ali takere to roast wa. Nyumba ni ansa bune. Ningi. Buyole. Kende ngeyo. Nzo kuligere. Igere dikende bori. Matiyo kwa bei. Njembe yandi. Sagi nimbi yandi. Ngeke wasonje. Bana bali bako. Igere yana ge sana. Bona mna wote beti. Oje sweet. Narosi. Tiga inji narosi de nyanjama. Narosi de nyanjama. Narosi de tia ni tia narosi de inji. Ndo jifaida mbwa. Tensanga yogo ntika. Ndo jifaida njembu ate senze nyanjama nje. Tepu ntika gaji. Yang ite koli ni.
na tumeweza kupeleka mmoja Kenyatta National Hospital ambaye alikuwa na majeraha ya spinal cord. Umubaro bw'abantu bakure ku bwatikano basakana korekane taburi chikoro igoro margo bemeye county ya Machakos nigo ikira abantu kyandekera abantu bande 35 bagendrete ku Rwanda rugumo bwabo. We hope that if these people are given a chance to come back to the society, they need to humble themselves to change their behavior. Abakagero bobo sari baseri ko kurase kinyoro kya mosora bo basi ya serikali nigo yakikire baira na se kinyore kinga nabagaka bakandire na komochia serikali. Hata pali pa kulala kuna nalala kwa simiti na watoto. Kama ninangolewa na kila kitu na watoto wangu wote. Ino mutakano ole na abana batana abiri nako chaka gotagole nyumba ya yasekere ngabuna nigo baondere tubobole mobo nkayigo somo nginarache. ngaki ubugima bwabete maira y'umungino yo gukonyora ngaki ubugima bwabete ngaki ubugima bwabete ubusana kana nasokire na Nyamira singinzi yo bukore bwiringana rinyesa nemere meyengo kwana ngukwana bosinero na gonyora rinye cyage totore nero waone kabedo tukwira na ndi siro kaira na siro na ngachiko koira na bakase itogeta ringa menyo bugima buri ndo bukuru na ndenga chiko cha kabuya baona karo na ajitanga ko tera ko chanka igumu no kuranga haya mwano era no nyana na itete kara gutuka ndio ndindo tenga tena isiku nkarira marika sana kate binyesanga amaruaya na nyutare imeya na ko bayo mweri na ko gubi kumenye sawo igure una bana kwa konoranga abaraya baita bange bakoba balebi batinda nende babuguria abana bali batabuatigasi nende babatindi babatengia babaira so gukurama abantu aseme kutano gusama tanga ngona ariko bakani ngaki ukuruno gusira. Nyabeta. Hey Nyakundi. It's a long time. Long time indeed. Nkitari to kirase simi na kuligira samya ke yonspi. Nyakundi kwa Nyakondigi. Na kuligira se simi. Na chiri wake simi sino. You know when I left in Kenya. Tari kwa mkabete pake airport. Nche na ukabete. Na kitu igwana ntenaye. Ngwa ngete promise. Kakotevinga, the moment I come from America, you will be the first person I have to take. Bon, actually, I've looked for you all over more than a week. Torigotoka. I didn't know you have got a boyfriend. So you have a boyfriend? Nyakundi, it's not the way you are thinking. So what is it then? Okay, I'm sorry. Nkyo tego to kira sesi mimo ntagwa kiri mukwana. Ngekuirite namba, ngekuirite sesi, ngekuirite simu. Esimi ya saregetu. Ngagole simi ngao. Chinamba chiga sare. Bodo ngoyo koleta out rino macha kolagira ko. Who is it? Oyo ni ngobona tutabereni. Is it your boyfriend? Ngasole. Bose no musani moyi wananga mutane to lunch komo. No musani. Musani uko. Okay. Maite na kuligiri sana. On each plan chia na bangete komo. When I feel the my throat finished, or even if you feel,
asing in Jundo Jinga, it's like you changed your mind a long time ago. Gentleman, give me a Kayon Spinavera America. I've taken good care of myself. My training coach at Kenya. Ninkawatu Muswati. Nyabeta ngocha kunyoma. Kumba ego atitu kwa change your life. Kumbe kwa move to anita maidinje. Nyakundi. Metinchiro orengarete na erensi nyeteneki. Okay, ntaiva na nchere ngao egere manye ku understand. Njira ki ngao kukotatia imna na konyori no mungwano yiga. Molinere out for lunch. Njira ndikina andeta yoga. Wasina kinalenge le tofauti kolengana na uneta wenerete. Kero kwa mboli ni ngwa sendi na kina hotel. Umosani. Hey, nandirinde ninki. Anyway, asing njumbu ate binte bingete takokora, animbu ate mereveri mengi. Let me have your number, we catch up. Egere to kuane. You can have your good time with your boyfriend. I don't have an issue with that. I will look for you to talk. Nyakundi, tungo kanete tari boyfriend na ndi ngiuga stoko tebe boyfriend. E boyfriend kolengana nayo na kiminute. Umosani mumura wasene boyfriend yekoro. Oh, ena nyata kirbo bengane lafa. You are on the right track. 07 ni number yako tumia nelo. Kango bekere. You have your good time, eh? Enjoy with your friend. I will look for you. Eh? Thanks. See you. Saying. Gyokora. Na wento ko bolin gyokora. Yani kira se singo chi ukumbwate kurumaya. Na yo kumbwate nchukumbwate. Ngonyoro yondega. Kada ko nyarre kai. Ichiniol. Ayo romoroi. Ke muntu. Sagini. Ke muntu. Sagini. Nakurange kalenga. Ngalenga nakurange nanje. Mai tega. Tigansi kese sa goliga ene hoteli yo manyana tole. Nari gocha gokorere gente ke pesa. Yento kyora kora ebana. Gogore no ne rio giria ono na bantu gai goki. Nchukumbwate. Ogo siki attention yetayo. Nchukumbwate. Nakuboli nchukumbwate. Na gote yo tegere. Karangigwa. Jingo koyunjo wato kwana. Wakagete na tingo nyara Nyabeta. Okamuiro kamubisa. Umugachete. Inje? Okidinapeti omwana onde. Inje? Okakanga tingo monyora. Omata mangana utakumanyekana. Omata kukwana bosensi kukwana boganda basakoroka. Inje gamukwata nje. Aye, amatukau asire koi. Kwandoje. Kwandoje kamubwata. Ebyogokora. Yesira kororoka. Paka liringa goikaransi nyumba, ogocha baka minto, togukwana. Kumbe lirio omategete nyara. Kamateka kwandoje kamateka. Ogo nkwani ga mama ngana yo mundu bose. E papa. Ke muntu. Amangana yo kwana ngai kwaruseti. Inche okandra. Amato ubwata bangachi sana. Nyabeta gwe ko monyene. Abantu bali kwa mutomerete bakamubwata. Nabo batebe. Bako ngaindire inche kwandoje. Inche ninkorego inche bwato mondo inche. Inche bwato mondo. Ayene setani. Na maite usina bole. Aye bana na malaika. Amato mondo ro mogiga pinaye. Ke muntu. Ntebi none chibesa iri ngango ko iri ndo ntigane. Otike kumbwati kurumai. Jetinko bwate di. Jene shuguli yana na ringa na kwa mbwati. Ebintu kwa beru konkorra ni binge ntige boni gange yane. Mbe burunge. Mbe bana ko mbwati ko mago chakange bintu na akoreire. Ndio gonjandela yi. Yendo ngenda atigae. Sagini. Nchobano miti na arose na wi gatuende.
mapema bado. Kanchira era. Kwa kwa nyake. Kimto. Tiga kumbwata. Kimto. Sagin. Ninki. Nalero na kimto. Taliero kuna walengerek. Kurulero. Ego te kurulero yani to mbwata no asimi yani to ngakere. Teli go kuna walengerek. Ya na chi. Kakuonya kogo kwa Nyabeta, 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 tomo moya Nyabeta, no yae, Nyabeta, na mwamundo yae, Nyabeta, mwamundo wachani, Nyabeta, pako moyo Nyabeta. Iyone basore y'ukwegira Nyabeta buna yale twasemule na Ndizi TV kuwatana na muno mubagani okamele paka. Ogokwa kwanaliwe kwa mungina Margaret Bosbori Asuma. Tuaichanire korali ogokwa kwa mungina Margaret Bosbori Asuma. Yule mamu mwabodoroti Sabera Basta James Asuma. Yule chaplain imeye skuru yaba iseke ya kereli. Ongoro, Bosibori, Recho, Josephat, Fadhiri, Amo na Nyagusira Ogamba. Abana baebande ngamo na Linda, Brenda, Maureen na Carlos. Nigare nginakoro Ismaya, Emmanuel, Natasha, Kevin, amo na Melchede. Nyagusira Margaret nigaro mwano Nyagusira Mitema na Nyagusira Esther Nyamonge. Nigare mukamumuro mwabo Nyagusira Isaya, Nyagusira Siro, Nyagusira Nyatero, Nyagusira Bogonko, Umanyi, Unareli, Nyanchama, Rebecca, Karen, Teresa, amo na Imelda. Nigari musubati mwabo Priska, Joyce na Vincent Mose. Nigari ngina moke Nyagusira Thomas, Nyagusira Vitengo, Nyagusira Eric, Ondicho, Gesigonko, Melen, Dalmas, Maria, Steven Ndemo, oyoko kole kitaseni kia Ndizi TV. Nigari ngina Biaramasi, Ruth, Victor, Amona Abdala. Nigari kolera ya Nyagusira Sami Jayuga, Rebecca Jayuga, Julius Gesora, Nyagusira Nyaboke, Nyagusira Mochere, Nyagusira Mbasiro, Seba Mbasiro, Semba na Christine Semba. Ogusangereria nigo gwakorekana rero chitariki 25 umutinyo yo kabere. Umuberoje nigo rarusigwa senkendu ya Kisii Teaching and Referral chitariki 20 na kianda itukuli aramisi umutinyo yo iga. Ogusaberwa no kwenwa kwaye nigo korabe tariki yemo umutinyo gatatu omwako yiga wetirwe 2024. Alia senka yaye egotoka sekenyoro kiage sure e sublocation ya Kenyoro e location ya Megogo Marani sub county imeye county ya Kisii.
Unenge taseni kia Ndizi TV niko tuatumire ngora ya ito gochia sea mate yo mongina Margaret Bosibori. Waichanire kuradio gukwa wa Justus Michira. Uyu omerana na makweli asomu basukano wepara. Yuro mugaka okaren nyatichi nyairo. Omwana onyagosira Henli Maboi na Betseba Nyaboke. Nigari tatu mwabo Sara Kemto, Henli Maboi, Alvina Mura, Joseph Amos na Deborah. Nigari mumuru mwabo Alice, Mogire, Bironga, Kerubo, Stanley na Phyllis. Bakaba muraba mwabo ngamona Jane, Rebecca, amona Jacqueline. Abanyo merete nyagosira Nyairo Getuno na nyagosira Teresa Nyairo. Nigari sebyara Paulo Nsongo Musigisi, Garo Muigwa nyagosira Misiani, nyagosira Masaka, nyagosira Ndieki, Simeoni Mumanyi, Sabina, Sivia Kwamboka, Durusira Mosomi, amona bande. Nigari kaseni ya Wycliffe, Yobesh, Fred, Joshua, Eric, Jared, Ayuma, Alice, Ruth, Richard, Ombuya, amona bande. Nigari korera ya Tabitha Kerubo kurugianchere, nigari ngina Mokedina, Mary, nyagosira Basweti, Mokeira amona bande. Nigari mokoyo Dominic, Maxwell, Lydia, Edna, Lilian na Buyaki. Nigari sokoro ya Miles na Shaun. Umuberoye nigura rusira senkendu ya Kisii Teaching and Referral. Chitarike merongevere na kianda mutinyoka bere umwako yoiga. Ukosabirwa nokwe niwokwa niwokora betarike yemo mutinyoka tato umwako yoiga ase kenyoro ya keoke. Nikutoke sublocation ya Taracha imeye ward ya Birongo. Unike taseni kia Ndizi TV niko tuatumire ngora yaito gochia sea mate yonsi ya nyagosira Justus Michira. Ndizi TV Ubuhansu Gusii. Chinsa ni sato chawono botuko moncho murigana kena ngo kwalgania SMS ya mangana mayanya ro kumanyigati yari to bere to kwalgania kurase mambia yalengen tambe weka chinse chigabono chebono margoba nyaro kumanyibuna bali kibaito babere bako yasangire koro chingongo chonsi ime na isiko yargongo rogusi asari babuna botambe ninkumana ya gendrete go korekana nyirobono asenchre ya moyogo chugotugutrare kadi ya NHF na koleta kadi yenye manyikato na shifa ni gobono ego chigo tumeka go chakro mutinyo gatatu mwako yoiga nyirobono kadi ya shiva nigo era chikutume kwaso wakana siringi chimi isata somontonse anemono bali babwate myaka guchakira emyaka 25 na ubarakane kadi yo ndibonse bwate myaka insa ya 25 nigo bono arachikobensi abibuli baye onye babwate kadi yo ya shiva ngasenchera yo chukine birengo byobo cyano ngati yari to chikomulekero moncho muligeria ase margoba ya bono litukeriga ya jumene linyara okumanyibuna bali kibaito bono babere bago yatoikiria SMS ito yamangana amaya litukeriga starike merongevere na isano ibiro mutinyo kabiro mwaka bwikiri bubere na merongevere nene na mange abereka okorekana nyirabono na boko tunarogo itense mili mtandao Ansemeria ya Facebook na bogotanya rabuna Ndizi TV News Digital na boigense meria ya YouTube na bogotanya rabuna Ndizi TV News basikeba kutubwatia se website yetu na botambe www.ndizitv.net onyara kanyara yomo na yanda mangolio kandi kibicha amuniringo ikirachire asenchire bonete igakoro kwa Petronira mo keritangani kegima tonyara mangana jwa senchira yuko ya chuta. Na tumeweza kupeleka mmoja Kenyatta National Hospital ambaye alikuwa na majeraha ya spinal cord. Umubaro bw'abantu bakure ko bwatekano basakana korekane tabuli chikroigoro margo bemeye county ya Machakos nigo ikira abantu kyandekra abantu bande 35 bagendrete kurwanira gumo bwabo.
We hope that if these people are given a chance to come back to the society, they need to humble themselves to change their behavior. Abakagero bobo sari baseri ko kurase kinyoro kya mosora bubasi ya serikali niko yachikire baira na se kinyore kinga nabagaka bakandire na komochia serikali. Hata pali pa kulala kuna nalala kwa simiti na watoto. Kama ninangolewa na kila kitu na watoto wangu wote. Ino mutakano ore na bana batana abirina ko chaka ko tagore nyumba ya yasekere ngabuna niko baondere tugobole mobo nkayiko somo nginaraje. Asayo muone na mange saranso ikabono tumenya sencheri yobo ikirano chinza isato chiabono butukeriterana inchenkuru kwa Vincent Onyancha. Emesema ngana muyetogo chakane mono igoro yege tambo kirokyo kiwasa nsemeli yeke gambero nunda uyibono oteneta senseme chipikipiki asega kyamaiga kolengana sensemo yeke gambero busweke gambero ikibono gya Kisii loko tsinigono nunda abaga kiwasa yeke gambero ichi sokonyara komochugwe igoro yama mocharenga tamngani oboiti amona mochomande anamono asoko bo kukwirana nsa komorembe ime ye county ya Kisii busyo mono chebi nani gobono nunda somero mamochaye asikona nabo ekine kinaende kira chiko tagara westari kemerongebere na isano na ibere cyumutinyo gatatu igo mwakoyo anemono aiga asomo cyobosongo aseke gambere kanene kia Kisii Law Courts. The grounds of opposition, the legal submission by parties here, I find that the issues for determination are whether this court has jurisdiction to review its decision. It is therefore clear that since the court delivered its ruling, there has been no change of circumstances to warrant review. And that the records produced were from the records of the lower court were clear that he had dealt bail in 4 cases. This he has considered in the affidavit. He has also considered that the warrants were lifted save for the case 1693, which was withdrawn. That is still the position. I find that accused person faults this court on the analysis of the record in the lower court, particularly 16 and 2019. I find that the issues raised by accused are issues of appeal, as rightly by submitted by counsel for the victim. This court has no jurisdiction to sit on its own appeal. For the said reasons, I will avoid the preliminary objection. That follows that the application must fail to solve. Na go tigana yubono ni gasentunde ntangani eskuru ya secondary yeguru sensemo ya Nyanguru kutoka se ward ya Nyakwase bunge ya kitucha cha South ime ye county ya Kisii asokugoro no guchaka weskuru ya seri tukulia lero omubungo kitucha cha Southampton kibagende ni gata birubuna enenchire mu yokonyara gusira mangarangite chisemi asorgonguru gusin anemono ase bunge yo ya kitucha cha South okwana boygoni ganyara gotara chinsem anebono ase skuru yo bunyegetari ya KMTC yo kutoka sorosagia arwa Songo chinga kichibo ni gore gracia kemo kiranyara gokinia na mono amangana ngiti semin chinga kichibo igo ni gomo bungo ya bereka gotebu na chikubwatira na bwatani banne kurwa sensemo yichisemi kone kibuna ngosi kuchingo sengo sukigwa chire gochi sekerengo kende buno mulikito dipo na sanya agutomanya. Asetaro yokubwatoka amagenderero imeje bunge ya kitutu chache South. Omubunge bworogongoro iga Anthony Kibagendi niganyara kuigora ekerasi kya maigelio akeralituko ase skuru y'obunyagitari ya Kenya Medical Training College imeyorosagia rwa Kisii. Chinga kiechobo igo abaiboli kurwa sesa location ya Nyanguru egotoka imeye ward ya Nyakoe nigo bagokera okuiguro gwe skuru enya ye secondary yorogongorwe asebereneria mbia mono asomo bunge Anthony Kibagendi asokogendera kubabwatokera amagenderero anena sensemeywe abana kwa tobe keratie suti ya jisem ono ntwe suti ya ito
ntutori korwo atekigwa nini amasajo yonde konyoro emyaka senerenga erenkiariete naye tori nkoratema tori in fact ogwato chakabuya ogato chakabuya buri nando gatonyora nyanguru tate sabrokeshine tanya gutware secondary na mogwa chakire korenta magendero iga rero gatugwata mugoko tugwate skuru nyanguru yaitu togoteba nyasago seni ogenderere otobwate cie skuru yaitu otogitero omocho oyo bebijaiga abana baito muna bakomeka mukabijaiga bakoruchinka bachaga iga basome ayande tokwiranira ng'ambuya matanga muna akoba muna togotegerera gochori gwatoreresi tokwiranira ng'ambuya nyasaye goseni ogenderere komenta nayo imeyo skuru ya sekondari ya Raganga amona St Ambrose Nyaore bwego nigatwara egeikaro mona beibolio eliogosanga chinjera cyogosegeta chisemi nigo boigo aruo koboria kugotwara obwa matobuya elibanyare komesia bogetutu gwaturusiria abana isiko mpiya mone ikiara gwatorosiri skuru ya mesiri ande mpiya mone senge mwana tugwatara no moyo mweshimi weto Vincent mwatora ntaira abana esukuru ntu yaraka ko be skuru tiganya sago sisemi ande ko saba akito waro sago chabo se na ntu ga kisukuru eto no jimnere shage te fancy kwa saba ga kyo mweshimi akito ko to fancy no ko to fancy ku karende ga kyo sukuru bago ja kibabe na ntu na ewiki igotore in the constituency gotema ko twara stakeholder meetings na banafunzi na abalimu everywhere in this constituency na ende nkorutole basari ya banafunzi bali bonse bakora application nko batore wiki elinde tonyare gotema goikerania chira chiritwari etasaba ase abantu baboge tutu chache south Ginko ripoti likitaseni kia ona mbeje mokia Ndizi TV kuroiga sebunge ya kitutu chache south elitariana nigongoro kwa Dipon asanya Biamono omuliketo Dipon asanya sorobocho rwa senchire jobo ikirano gotegana yono mwancho mulgeria chinga kia boro kigoba cha kiro mutumoko mokego sa after mnigo kuborgo kwa rogo chia saba ibole kone kibunango sanga bale na bana babo chinga kie chigabalenka na kubalenda senchire bwenete erikonyara kumanya gatime chandelia abagendrete goetera asiri skuli ya lero omwalimu omonebwe skuru ya Kenya gotoka ase bungeria ya West Mogrango ni gonyara gosanga na baiboli na boigona borokia anemono chinchira chirabakonya somutumoko yo mokeba Baleka unomulikeito kurwase county ya Nyamira Pokara agotomanya abaibuli abaiga baikirana asayega nigo bagendere ko babagusegeta abaibuli kwene kibunango litabara abana babo chinga kiechiga bagochikunyara ko bakogenda somutimo komoke ili gwetanga kurwaso kwigwatanya mone chimbwa chimbe banda batebi abaibuli nga babena abana babo bakwaswa muchimbu chiri chinge kera bakwana kuchia chichinga ndeka tokwira ntubwate na tonse asobwamo abana bage skuru yeto gendere Kenya igo yora wa mono mwalimu munene we skuru yo Peterson Nyariki watrenamo n'abateneri be skuru yo nigo bagendera ko babakobeko boroso na keskuru yora tkunyara kabaga gokori buya samatuko alebosyo abayibori mana balimu obwatera namo egereke wango bia kisemi kikina skuru ya Kenya ayo sawa sato konyo tonse asobwamo pero yo makora nsemo yaye yewenerete asoko mukia masomo igoro ase skulu yega nigo okoroswa ku mwaka kwa nyaraka bagokobe kwa sabebuli be skulu yubago kirige tambukero kya balimu abaiga kubarangiria ase skulu yubunenchire ya muyo kubeko boroso bule obuyam abaibuli abo nigo balire irangamba chikunyaraka bakubwatrana gentobego kerwa ko bakamone gati abalimu kurase skulu yega abo batebere ngamba chikunyaraka bakobeko mukyo muyeli gwekera emini yo babekire bunenchire ya muyo gosaseria nabego ko ene kibunango konya barabana asubugima bwabo bole bosyo ntwanyora abana bane bakwendese university abu asitutakagereta senyencho yechi challenge chinyinge twabwate na rero iga twabekire mikakati twabwate tukuri nene ria abaibuli wocha mapema toro kienga ntobwate okugania okoro kwanene skuru yenero imukirego rune chi skuru chinde abana bakonya kakura se skuru eye nabo iga abaibuli babana barabanyochinga kichinene nandiri bagari nene ryo community nyasaye mbiya mono asinsemo ya abaibuli bali babwata abana batari kwenyara nigo babori ko baleta abana ase chi skuru elio kwegendereria trasinga ncho mwalimu ito principal ya chorenya one go nigo tugwatira nte bya mone deputy ya chorenya ige bintu byonsi pingo chikoba ibire binya nabo igo nakieko atwaliro go semeria nga oika abana bachikokora buya mono ekiagera no na performance yo kaba atworo kiru na babaire kaba gokora niko bakolete buya mono asoko gendera gochumwa konde goika tobe toko bwata maxia maya
nabo iko no gokoro kuya wa 7.2 target kuna twanyora igore ndi tiganya sabasen no nyamba limutita abana nyumba batari kogende skuru twabariga ndigocha kenyenya asensemo yayo mwalimu munene bwe skuru yega nigagendera ko bagakoboria anene abarayikuru asorwa ngoriga kuje sire skuru yega bunenjira ya moyo kogenderera anene asoko jebekera match na bigoko kinya chinyomba chuburaro appealing asabarai kenyorebi mwesimu wa still mogaka mwesimu wa matwera unalemo batokonye konyore skuru ya match egere ndi abana batagwesa out of time kogenda rojo kuya match kinga ba soma problem tu atwale abana bajira abange ainegesio lakini adom yabanyaruka yatokeire yadom na tokete we are asking well officers all boys the school ya kale ya produce abanta bange banyago to support egera to nyore edomwe abana banyara kumenya sara ronge na libera chite academicals muchumbu ito West Mugrango mushimiwa Steve Mugaka eso wanja kwaya atokonye atoswimire poa hol egera abana baitumba kogenda roje yakabe na wongo saba no mo MCO ito mushimiwa Julius Matwere nera atokonye sakonyara yari kibego niga basemiri abana bali bagokoria buya kurwase cheskuru kolinda batare konyara bagalio kwenda se university kwibwatania mune chikosi cha maboko bunenchire ya moyo kwegenderia samatuko alibosio etingegere west abana please ba guide baso chikosi egera banyali skill kira bakonye azokomanya mu wana ginko report regeta sendiki obwanjete kya Ndizi TV kurwase skuru yiga ya Kenyanya yego tokemeye bunge yiga ya West Mugrango meje county yiga ya Nyamira inche gonkuruko Polycarp Okara biyamono omuliketo Polycarp Okara sorboti rwase nchire yobo ikirano kurwase county ya Nyamira nigo oyo kabere omo senator omo shorimi county ya Nairobi Beatrice Kwamboka aberga kobolia omo waziri oteneta mangano yabo chenu imeye county ya Nairobi Geoffrey Mosiria gotia gwesona ni asa mangana lengete siasa kolengana na Beatrice Kwamboka ni gatweruna gati yabagusi babwate birugo anemona se county ya Nairobi wantu kutumekali bageri ya soko nyara kobaleta abagusi hamu na gotwaro bwamatobu yabunekire mu yoko nyara kwegendereria nego chinga gati atebiruna gati yabwata nabo igobali babwate temere muimeye county Nairobi bakurukura sorongora Gusii nigo baroka ne we atana na asebona abanyare kubolia omwaziri bo bachino ase county Nairobi oyibono kurukura sorongora Gusii kone kibuna tari we sana na siasa libageli kone kinankoleta abagusi amu na gutumeka libageli abwate asaba Gusii konyore meremo imeye county yo ya Nairobi ebiongozi mbiro biarure Gusii bachire Nairobi kuburukania abagusi tigago tobo soku buno Gusii tware stand buno Gusii Senator Onyonka yene senior politically it is a high time autoteving kiombe kiore nore ODM ose nore UDA Nyarangi nafta lobuocha no mongi nagete korugari Kajiado Chief Officer Mosiria omongi no yore Kajiado moimo kiayo morike gabwe ofisi yago lakini siasa yoko burukania bangi na tingwa chabuno omongi nore Nairobi igombo besana gocha kuburukania Gusii bono igabune nyomba yo Gusii totage tutware biruge binge 2027 togane tutware birogo 12 byo bomusie bitatu byobo bunge eke mogia Kwamboka gia county kwa hivyo siasa ya kurugusigo cha Nairobi ga gotoburukani motigane kabisa Mosiria tigana nabagusia bakare kurugusi bagocha go mislead Mosiria ngo sirio regasi yago nje Kwamboka timbo atikende ngo siri naende ririo go sari nabagusi bagocha kokora ki so koregasi yago don't be misled, play your part Kwamboka na chinga kichio gati ya bwatani kurwase awomuri wa ODM muni gobeso konyara gukwanira engana yogo chamu no kubwatana maso konyara gukore emirimo gwetera sikia migiki ODM engana yego kubokona bwatani obekera na aso muje gukore kana sense muri Nairobi abwase boigo Beatrice Kwamboka rengo oyo mowo nigo chinga kichio barokane ko mochomo senator boy county ya Kisii Richard Monyonga asokanye ko manyanse mokiale na aso bono aso bokoreri asaba na inchi
igagotebuna no nyama igayogo choro kurwase kya makariki ODM nigaroka ne kwebatene kende komine nsemo ya serikali ososo muri bwa Kenya kwanza asabono baganiriye esokya so warabuna kobeka nsemo kyatenene anemono siasa ODM gosene nsemeli ya Kenya kwanza chege chibago niga babure watani bande bali baroka ne koboka nsemo ya Kenya kwanza abo igo barasa muri bwa Azimio 1 Kenya wesokya no kobeka so burabu nsemo kibatenene siasa konyore kerogo Nairobi tari Gusii Nairobi pakunga nene chikabira chinde o maene pi o maene batebu mugisi musiri atabwati agenda so komoringaniza na senator or any leader here tima etie kikira ekimine tigeko era barayibara wama etbakungana no muruya bangwana no mogere bangwana no mugusii bamanyanga ibaguki banyore kirogo. So between amangana yoko organize mugusii anyore birogo Nairobi ya senator na musiria igenga muno botuko no mugaso egento nare gosaba ntubune community yo mugusii botambe ntoramo imiaka yonspi ntoramo ntuana kabanga ntobamo eko geronye ndito tabwati leadership yo mugusii njirate yo torameki konyore birogo bitano CMC bara elected tonyore na nominated tie keroge kemo ni ODM bona bali mogocha sai ekere mwasaliri Gusii mwatiringire ya elire mwagwete Gusii Nairobi manyange kerogo cha wewe ni chogo ya nyumbani wewe kawika hapa Nairobi ntorora banyene Nairobi abutoko banga botambe Nairobi na kiyo koraki ngakitoko nyore birogo na umunchu mulgiria ekinyore kemo kurochinse mo chirichi abo basikamenye kantebuna mosora ni gono bwatenchera iyo kunyara kuminana na mangana renge tobo salio oboibi amune bintu binde asekinyore kyo ekero monta kurama mochoni gobona go seli go kurwa asekinyore kyo inenchere mo ba kunyara gutumeka so kunyara kuminana no bosalia sensemeyo asama tukabwanga gachin kaisa toni go chiro no go ichana maega yaba mu abo seli go kubwatikana nebikoro byo bosali babeta gwikirania asekinyore kyo mosora ke gutoka se bungeri yabo basime ye county ya Kisii maega ya batata bugoseli gwani ga serikali ya soireme na kobori ye kenyoro ko banchira bairane azikonde tureti yabagaka iyo goitie ngane go yogoseli gwasori bakorama mocho yabere kego kane ngana gotebuna mbali gwancha komenya na basalia asensemeyo igochinga kicho mugambira bono mokonyo mugambe kubwaterana nensemo yoborendi batware barasa azokonyara kobori tureti yabagaka kone kibuna ngwanchira barabasalia ubasereti ukura sekenyerekyo wancherwa koiranoro nona bukungusana nani go kwarokana ko boroga tie tureti yabagaka nabo igone nsemo ya serikali azikolenda serikali igayagani abo baseri kubairane nabo igasemo yeturiti yabagaka asensemo yabaganda tegosingira buna mbali gwancha koba n'abantu basalia ase ikinyorekyo hao wananchi wenzetu, ndugu zetu, dada zetu, mama zetu ambazo tulifukuza inastahili warudi kwao. Tutakubali tukae na hao watu? Hatutakubali. Wacha kusema ati ave. Unasema ave vitu gani? Badi hatutakubali kukaa na wezi. Hauna uwezo ya kusema sasa mimi ni ame for a period. Ni ame for a period, mimi unataka nikule kwa hewa. Na mali naenda huko hata kama ni masaini kulima sinapeleka shida huko. Ona, kwa mzee mwingine hapa waliangusha hiyo grill, wakavunja mlango, wakaingia ndani, wakatoa pesa, wakatoa na nguo. Kijiji pia kitaamua ili waweze kurudi. Sisi hatutaki damu imwagike kama wana kijiji, ndio sababu tukawaweka waende kando kidogo ili tuweze kufikiria, tuweze kuwapa muda vizuri waweze kufikiria pia wao. Although we are not very much satisfied with the decision they have taken, we appreciate and we respect the constitution. We hope that if these people are given a chance to come back to the society, they need to humble themselves to change their behavior such that they can be amongst us.
Na umurai wense William Samuel Ruto asirito kulia nekira naso moje gokolekana meye county oma bebu nenchere moje kunyara gokinya mangana ngite uchumi na boy gono boncheria omoje goni gokoleta abwatani kuro chinsem asoko nyara gokinya uchumi Ruto gokona kura sense meni gate bila serikali ya Kenya kwanza ni gebegete mirobere sene kwane kibuna abasaye gwetane nusu milioni nkwemanyi barasa mangana yekerero na boy kunyara kwelika na kwegendereria gotume kachinjira chekerero asoko nyara gokinya uchumi na kwenyorere bituko byakera lituko chinga kichi Ruto gokona kura sense meni gasingere gote ya serikali ya Kenya kwanza neganzo ikera ni merobeli asate bemba chikubwatira namu na sector chinde kwa ne kibunda ngo ikera ni bali chire chiri babete bakorenga kichi campaign iyo mwaka bw'ikiri bubere na 2022 gose 2022 Ruto boygoni gamanya rekobolia bana siasa gotikana na siasa chinga kichi asokota siasa niko ya herete ikigete bono na bana siasa ikera ni magendero gochiase abana inchi. And I am looking forward next year, God willing, when we come here for the celebrations that Wanga has asked for the for the Madaraka or Mashujaa celebrations that we come here. I will be coming here to see the ICT hubs that will have been built by our members of parliament. And I want to confirm to the people of Homa Bay County, as I do for every other ward in the Republic of Kenya, that as the members of parliament build the ICT wards, we are going to deploy internet, we are going to have gadgets, we are going to have computers, and we are going to have teachers to teach these young people, because it is our plan to make sure that we have at least 500,000 young people working on our digital jobs platform by the end of next year. Nyinyi mnanielewa watu wa Homa Bay? Na mimi nashukuru kwa sababu wabunge wetu wako hapa. Unajua nimekuja Homa Bay mara nyingi, lakini wamekuwa wakinihepa. Lakini leo nimewapata. Si ndio? Na nilikuwa nashangaa sasa hii Homa Bay, mimi nimekuja tukafanya mambo ya soko hapa. Mimi nikakuja tena, nikakuja mambo ya paya, nikawaambia tutajenga paya. Nikakuja nikawaambia tutajenga fish market. Si ni kweli? Nikakuja nikawaambia tutafanya affordable housing. Na hiyo mambo yote inaendelea ama haiendelei? Ilikuwa ni story ama ni ukweli? Si mambo iko hapa inaendelea? Yule mwenye macho aambiwi tazama ama namna gani? So mimi nataka niwaulize viongozi wetu. Nafasi ya siasa tulikamilisha. Nafasi iliyoko sasa ni sisi kama viongozi tuungane, tushirikiane, ndio tufanye kazi ile tuliwaahidi hawa wananchi. Gotigana na yibono mwanchu muligereria ni gobono omwaziri bobo chenu Susan na kumincha berga kubeka so bwasiro bune kadi ya Shiva yego cyako tumeka bano cya kiro mutinyo gatatu mwako yiga asoje gutukutira ale mangana NHF yiro bane NHF nigo yabereki wakano shiringi 500 kero yomo abwasa bone kadi ya Shiva yego chigote na mangana yobo chenu go chiwakano go cyakira shiringi 500 asomuntu bokonyora wanse nana base kadi ya Shiva nigo bali obwate myaka 25 barachigwakane kadi shiringi 500 ondi bonsi obwate myaka nseje 25 ni garanchiro ko bansi ya Bible ase aratumike kadi ya Bible anya obwate kadi ya Shiva kolengana kumincha ni gate berenchira mu yokonyara gwekania obugenia bweri golirianse go chia saba Kenya anemeka abantu kobeke mirobere sene go chia sensemeria yobokino from the act and from the previous records that we have from NHIF. They employed are about 3 million households only, out of a total of 12.5 million households. So this 2.75% that we have presented in these regulations, one is that 56% of the current contributors will go down. I think that is something that we need to take away, because most people have been saying that we are increasing, but 56% of the contributors will go down. 44% then will get an increase.
Na hekera yuagendrete ni gobono abantu emeronge tatu na batano barokana gotigero chinko mu manchu mulgiro ya ntaranda soro botiro yonkoma nyugubuna abanyanyimbo ni gobale chimbero anana sokunyara korwania mangana arengete ebinywegwa na boigoma rwatanche na boigona obutumeki wa mariogo yogo tindia asiri tukolia rero ni gabanyanyimbo kurwase county ya Migori babeka byara omusayomo oyibona obwatenya sore yerengete ko baye shilingi chi milioni nyanugute na isato sense meyo kolenga no robot kurasa abanyanyimbo ni gorogote yabuna ni genya sore yuna boigo na sukari nguru kagere kurwa sense mili Hispania ibonere boda asomo cho Tanzania sense ya Tanzania boigo nense ya Kenya ni go kurogotindi kwa ruruba yogo chia saba ingia marubuna obunyabyo butindi mboga ndro kolekana se county ya Migori ruganya kwimukiye getambo kirasonde bonsira nyoruka kwa engamarwa nabo ni gate birubuna wikiraboni go monto yo muni gabe kirebyara kubwatikana no gotoka ninya sore yo erengete osechibesa shilingi chi milioni nyanugute isano na isato. Another 10 sacks of njangari, that is ile sukari nguru, which is being used as a raw material for kangara, and also changa, which is an illicit brew on our part. We are just abantu emeronge tutano batano niko bagenda tukora no mabwa bwasenya getari ya Machakos le 5 imeje county ya Machakos kubwatikana basikana mutinde okolekana tabu igoro maragoba koira abantu gosiria magimabo abo maigayega yene bas konyara gosirio boroso na gotrunga na marahange yereta abantu konyara gosirio mabwa abantu batana batatu niko basiri tukumabwa abo ekerekyo yali montoyo mo waigane kigosirio mabwa ye karase enya getari wekiraboni ngo barwa abantu bakule kubwatikana basikana okolekana ya sebara ya Katangi kutoka county ya Machakos sense go chensemo ya Kitui niko baikira abantu kiandakira abantu bande meronge tuna batano bagendre tukuru ando mabwabo nona bo monto yo muni gatigene chinko machimbe maga yo kubonika liyo galyo mogongo abwasamyo kiwe asenya getari ya Kenyatta sokuru ando mabwaye niko chingo jo kubuli ukoro go cha sabantere bakwa maiso chinga kichiga chapara ni ambayo imeweza kushindwa na kunegotiate kona ikaingia pale. There's a certain taru iko pande kando na pale wakati mimi nimesimamisha gari yangu nitoke naangalie ni lipi lafanyika ama niweze kuona kama naweza saidia wale ambao wamekuwa ndani ya ajali. Kwa sasa tumeweza kuwatibu na watu 23 tumewaadmit kwa ward zetu na watu 6 tumeweza kuachilia kwenda nyumbani baada ya matibabu, na tumeweza kupeleka mmoja Kenyatta National Hospital ambaye alikuwa na majeraha ya spinal cord, na mwingine tukampeleka kwa Coptic Hospital baada ya kuomba nafasi kwa kupenda kwake mwenyewe. Na sasa hapa Casualty tuko na wagonjwa wawili ambao na ekiombegete tamangana lichiko LSK Law Society of Kenya ni gobolete jo korobo choli bwabo starike merongebere na kyanda omutinyo yiga o kabere omwako yiga bunenchira mu chikonyora umutenende bwe kiombekyo kolengana bali bakoligiye ke sekeroge kyo ni golitukolia lero baikira na sansemeli ya milimani yo gotoka imeye county Nairobi asenchira mu konyora we yakere koko bosi bwo choli bonne bora kolekane asogo choro mu president bwe kiombege kya LSK Law Society of Kenya ekibona getene tamangana alengete chiko chinga kichini go bate biruna mbachi go kora emirimo yaba century yo bwasiro no bwasiko asoko bwatiri chiko aso ikirania keligeta kero korwa anasensemo yeli chiko. Most Kenyans don't have disposable income in their pockets. There is a problem because throughout the household economy we cannot afford basic services as Kenyans. So under my leadership as Law Society of Kenya, President, will do what it takes to ensure that we protect Kenyans from an aggressive government. We will look at and audit all laws which have been passed by Parliament to ensure that the rights of Kenyans are fully safeguarded. We need to strengthen the National Legal Aid Service, which is under the Attorney General. If it is well funded, it will be able to not only absorb lawyers, but also provide services to members of the public
free of charge, those who need the services. So that is another way, that is a better way of bringing services closer to the members of the public rather than just through the Huduma Center. And finally, my proposal is that members need to be more engaged in their activities of the society, and I propose that in future we need to have members participating in the budget making process. That way they set na NKMO yumungina umutakanwa uyibona bwate myaka 50 nezo zano boigona abana baye batano babere nigo batigarite no gwicana kema ko bwatekana nabantu batamanyirwa ikasenka yabo nago cyaka gotagore nyumba uyibona batigarite basekerenga kyo kumanya kubuna obulimo obu nigo obwawo nigo magayo ko baga bwasegeke getambe kolengana no mungino yo nigo asirita Millicent yakinyi niga icyanerege kole kiase nyumba yayo go cyaka gotagorwa abwasabure serikali ko nyarago swagati Ema yo waka roboti ni gagote kiraboni gatara roboko nyubundi bwensi ekoleke yakolekana ase county ya Siaya ni gate biribona maga yo roboti go cyasabanya nyimbo gasegetseni kia Siaya ni go baroka ne kwelinda oli asoko nyara ko motoria korwa asoko saganwa na senyomba yaye ko nyara go tagorwa nona bucinga kicu ni ganyare ko boli serikali nsemo yobole ndiko nyora go soime eli anyore nchirara nyara ko menya ko bwatikana ni gago sereli go buna enyombe ine kigo tagura abantu agotagara enyombe yo asere na abantu batamanyire abasaba abanyakenyoro besokya iliko nyarago konyo mungino yo asekolindo ikiraboni ko bataramanya ningone tyobole mobo mayiga y'abantu abugocha nago cyagotagora nigo bayirete bintu kurwa senyombe igati yabone kibando asomungino yo mutakanwa na abana batano babere batebate na babu atindagira bakuri mayiga y'abantu abate bacyagatagora enyombe yo kwirindagira yabo na nigo bonaga niyo boene no bokonyo kurwa sensemelia yeserikali. Mtoto alikuja kuniamusha, mama pikipiki zimeingia hapa ndani, pikipiki 3. Dakika kidogo gari ndogo imeingia, gari ya white. Dakika kidogo lori kubwa imeingia, lori kama Mariamu. Dakika kidogo leteni tarimbo tutoe tungoe hii mlango. Wengine wanavunja mlango, wengine wanavunja dirisha, wanaingia ndani. Na wengine walikuwa wanatembea pale. Na mabosas kubwa wawili walikuwa pale. Kuwauliza wakaniambia kwamba walikuwa wameshauziwa hapa. Nikauliza kama mmeuziwa, aliyewauzia yuko wapi? Wakaniambia wao wanajua ya kwamba waliuziwa na wanataka wanahamisha huyu mama. Wakaniambia ni sawa, kama ni ya bwanako, hiyo shida ni ya bibi na bwana. Sisi hatuwezi kuingilia shida kama hiyo. Kama ningekuwa wewe ungepiga mayoe tu, majirani wakuje wakusaidie. Mahindi ilimwagika, walibeba mahindi yangu hapa yote. Zingine zilimwagika yote kwa gari, hata wakati gari ilikuwa inatembea. Mahindi ilikuwa inamwagika tu kwa barabara. Huyu mama ako kwa shida hapa. Shida yenye naona mimi ni shida ya kukula. Tangu hii kitu ifanyike, huyu mama hajakula kitu ingie kwa mdomo yake. Kama sio sisi ndio tunapea watoto chakula, hakuna vile anafanya. Sasa nifanyaje? Kwa sasa sina chakula, siwezi pika. Majirani ndio wananiletea chakula. Hata pali pa kulala hakuna, nalala kwa simiti na watoto. Kama ninangolewa na kila kitu na watoto wangu wote. Hata yule mtoto wangu wa kwanza yule nilimzika pale. Wangoa pia niende nayo. Na kabla sijatoka hapa, ningetaka nijue natoka hapa naenda kwa kina nani, ama natoka hapa naenda wapi na watoto. Aniambie hata saa hii watoto wangu hawezi kuenda shule. Na omo senator we county ya Gusii okio mtata nigo wanasorera serikali ya county ya Gusii sogote yabuna nigo tumeka kibe sasa nchire tewenete kolengana no mtata nigate birabuna chi milioni 2.3 seji bilioni 2.3 nigo wano chitumekira senchire tewenete meje county ya Gusii anokaganyo butuko imego korwa sensemeli auditor general kubwatira na DCI amonekyo mbugyo kuligeria mangana arengeto ukurumi ase county ya Gusii mtata nigasingirira gote yabuna obereka kubwati ya chiwe tumekita serikali ya county ya Gusii asokuru kutana noko nekwa roka nego koeneki wa sensemyo ningana ya tugutirware no yo mubumbuli kibwe county ya Oscar Juma imeye county ya Gusii yansema ya gotebona kibese chintia tumekita senchira ebonerete. So we cannot just be sitting ducks and you see the way the county is being managed. Nothing is happening. Look out here how the grass has grown tall. Just outside at the headquarters of the county. You have rats living around there. So what is that? What's going on? What we have seen in the senator's complaint is that he has lumped together so many projects over which he's raising alleged procurement malpractices. So what we are saying is that all those things can be processed within the procurement law. And that's what the law says. Start
with the Public Procurement Administrative Review Board. Because the court as it sits cannot interrogate at first instance matters relating to procurement. Worse when you are raising literally nyimbo kurose county ya Bungoma niko bagendrete no butuki kubwate kana no bosaga ni obono bwakorekanete asenka y'umanasiaso yomo okorwa asenseme y'boigore omonchorya korengana no monchorya y'boigore omanasiasa nigagote yabuna aso wesona ni kwa igure chinyomba chigendrete gotagorwa ase county ya Bungoma na ukwareterete omanasiasa yugosaganwa asenka yaye niko chinga yatebere buno gosagana kwaye niko kubwatanete amangana siasa ingana abanyanyimbo bagendrete gotuka asensemeyo ya Bungoma. Tumehuzunishwa sana na kitendo ambacho kimefanyika na vijana ambao wamekuwa hired kukuja kuharibu mali ya Mheshimiwa Zakaria Barasa. Na mimi najua hii yote ni siasa. Na hii siasa ni siasa ya hii demolition ambayo inaendelea. Wabunge walipewa pesa wakakula, ma MCA wamepewa pesa wakakula. Hakuna mtu wa mheshimiwa yoyote mwenye anasimama na mwananchi wa kawaida. Ndio maana Mheshimiwa Zakaria Barasa amejitokeza kwa nguvu na kusimamisha hiyo ubomozi ambao inaendelea kiharamu. Lakini tangu saa 6 ya usiku hatujaona response yoyote kutoka kwa security, licha ya kuripoti kwao hiyo usiku, kuwapigia simu. OCS wa Bungoma, he did not pick calls, he did not respond. Na ngependa kukashifu hiki kitendo kwa sababu hiki ni kitendo cha uoga. Kama hao wanaona ni siasa, wanaweza kuja to face someone's home, damage it like this. Wakuja mchana tuwaone hao ni nani. Chumuligiri bono ndo chembalega baburi ngane mubakubuli no mungino yo nigaro motakano agoso mungino yo nigare omubaraka rolikirega SMS ya kontina mungino nigaro motakano gose nigare omubaraka muchumuligiri ya mungino tabwati mosacho ya nigakorokwa omutakano njirendo yo otakaire oyo tabase gokanwa gatigirwe igobono nigaro motakano tabase gokanwa Morende mumutega oyo no mutakanwa omuboraka inyirabona enka no mungina omusacha ekirabona mungino yakure tabwati enka no mungina uwo musacha ni gabolire enka omanyakorokwa omuboraka uwo musacha tabwati mungino ye yakorokwa omuboraka no monkongo tabwati musacha igakorokwa mutakano mumukana momorendo muchumurikano ikirabona ngo yakuru musumale mangana majya senchira yobo ikirano uri tukeregereje Jumaine Baliga baliko tubata watu nyanja tuku ndani Geoffrey Muriasi anti nonde imebale na Job mdogo Konis na wana bali na Valentine mura bonse bagende teko tengaragati abanda bange bali babwatiri amangana majya chinze sato chia bono boto kirabuna ngo yakuru musumali moncho murigere byamuna soko chara ko tengara Ndizi TV obwansu ubomo gusianse mu mtanda screen yaga moncho murigere nabo ko tunyora nago tobwati bali tobwatira na tumana ngakendo moncho murigere buno botambe to yakole bune bwenete aboigo nyari ko sansa muranira serivo liana kichibi chamwe kichabo ikire igakoro Petro nira mokeira twaro burigeli obya literani nchen Kroko Vincent onyancha